Click news clear to te chibei ule when September ni som pariat zana chanchin thar kan nei te lo ngai thang a chiar tu sila ram ngaya ama sain chanchin langsar zolte Minister Dr. Vanlal Thanan Government Aizawl West College week kharna huna man pui Sarkar in renchem tumna du lovin friends sa nor hoi hot ani Russia in Ukraine nen anin beina muntina mason ni nanin soi Red Cross Society Mizoram in YRC member tatan Disaster Management and Rehabilitation training about say Duna chanchin kim changjok ilaw ngai thang u Minister Dr. Vanlal Thanan Government Aizawl West College week kharna huna man pui Higher and Technical Education Minister Dr. Vanlal Thanan chuan Wain Khan dor pui multipurpose hola Government Aizawl West College week kharna huna man pui na thu soin zirchia na sang sangin atarlan danin zirlai pia lama taksein soi zoi na te sports inti siang na te chu real ruti hara tumru na siam tu le huitlin in zirtir na chatak ani thu asoya Minister chuan zirlai te chu an zirlaia thei top chua tur an ni rualin an ngei tuan le khothier ti maso na ti zawnan syllabus pon lam le khabu chatak tak te chiarwal tel turin acha a tuna college zirlai te khovel ma chon tur chu tunma generation tenen ain an to lo thu soin graduate nuwa na anzon huna mani mishing puite chau ni lawin na peng tam taka chuan AI nen an inel alangai chau thu te asoya chumia wang chuan kong engkima mani theu ma kan sona kan thlen san thei ber din hun lo tum turin zirlai te minister chuan acha a chuti rual chuan mishing chu ha chol le ha dam du le mamo chin kan ni thu soin ha chol du awanga rui thei thil le chin thalo lampan ta mai lawa nun film khule uluk turin zirlai te chu acha bokani Government Aizawl West College week a inti siang na sanga ti chate hena minister hian lomman atlan bokani Government Aizawl West College a hian tundin huna zirlai sari borve anomani Sairang Rail Station T5 natlang na yani BJP Mizoram chuan voin hian Seva Pakwada program kalzela Sairang Rail Station T5 natlang na in he huna hian state swai tu te baka member thanem tak thok suakin an natlang ani Rail Station T5 natlang nei so nu hian Sairang Rail Station bula thingphun natlang nei ngala ni bok Longtlai district at sian na thleng thuta mo phur tu turwa tan ni Longtlai DC chuan an district chunga chia dup na thleng pala mo phur tu tur arwa thara Puthomas Maratha hi cho SDO le BDO sangau chuan sangau RD block a mo aphurdona pulal nun puya ren thei SDO and BDO chongte chuan chongte RD block a mo aphurdona pu Gilbert lal himpuya BDO Bungtlang South chuan Bungtlang South RD block a mo aphurdona Dr. Saitan tuangi zote BDO Longtlai RD block chuan Longtlai RD block pom chung Longtlai khopui pona mo phurdonin pulal rindika SDC le pulal shwai zela SDC ten Longtlai khopui chunga mo an phurdon thungani Apex Bank in Primary Agricultural Credit Society PEX kai shwai tu turtetan training and buat sai Wain Khan Mizoram Cooperative Apex Bank Limited chuan Mizoram khosang sanga PEX Primary Agricultural Credit Societies te kai shwaya kongkong mu turin Apex Bank na thok tu than big branch sanga local tetan ni o training about saya he hun hi pulal nun sanga chairman Mizoram Cooperative Apex Bank Limited chuan Agriculture le Farmers Welfare Department Training Hola ahongani Honnai hian chairman chuan thu soin Mizorama PEX za somni palite chataka enkol theitura in buat sei turin branch sang som panga IO te chu afuyani training a hian PEX enkol tu te shia tur poimo sang Common Accounting System Non-Credit Business PEX Computerization le Audit Report chung te in zirtir na hun man ania hei hian thingtang hun sanga PEX te mamo na sataka pushu thei tura abei seni Russia in Ukraine nen anin beina muntina mason ni nanin soi Russia General Valery Gerasimov Russia Chief of Staff of the Armed Force chuan Min Khan Moscow Ukraine nen anin beina muntina ma an son ni nan soya tuna hian
Pokrovich vela anin beina sa hle ti asoibok. General Valery Gerasimov chuan Donetsk region khotsak lama te Zaporizhia le Dnipropetrovsk region khothang lama te an si paiten man sona sa nin an soya Rasnomirsk latura beina lama in beina na sa hle atia Ukraine si paiten chan an khona sa viau chungin kan mason na andal theilawani ati Ukraine lampoin Russia in beina a ma an son ti hi an poma chuti rualin an mason na hi anasalaw ni in an soivet hung Shang Tur Zo Bial to MLL Muan Pui Punte, advisor to CM in SBI North Van Lai Pai branch ahong Wain Khan Mizoram ma SBI branch som nga pathumna North Van Lai Pai branch supalal Muan Pui Punte, advisor to CM chuan ahonga SBI hi India Rama Banking le Finance huanga akila lungpoi mo ber ania sorkari na en kolle athunei na bank public sector bank anti zinga alian berani ti in Van Lai Phaya ahonna lomthu asoya SBI North Van Lai Phai branch hona program hi puzaunun sanga manager HR RBO Aizol Nikai Shwaya Purichat Pauthian Mung CM RBO Aizol in vote of thanks asoi thungani Kolasi pa en court meeting na yani Wain Khan Kolasib DC office chamber district level Narco Coordination Center en court chutkhom na nei ania he hun hi purabat silal mangaya Kolasib DC le en court chairman ni bokchuana kai shwaya pu David H lal thangliana Kolasib SP le Kolasib district en court members te ankal kim le ani he huna hian thurel sang sang nei ania chungte chu kumin August ni ruk achanga wain ni thlenga police excise le waime tena ruihlaw an man to report ngai thla ka soi hote kolesi pa no pang enkol na hom sang sanga changa an din bun report ngai thak te district chunga ganza dan phallawa chinruk a omem ti chungchang te school le college awareness campaign nei chungchang te le kotpa act 2003 lekko dan chungchang te ani Voina police report alandanin August ni ruk achanga voini thlengin ganza kezi somle gram za som pangamanania zuhi IMF le Bierman omlava awareness campaign hi Vaireng te police station Phaisen le Sai-Pai outpost pathuma te nei ni in mi som kwa pakhu khat ankal khomani Red Cross Society Mizoram in YRC member ta disaster management and rehabilitation training board say Wain Khan Red Cross Society Mizoram le Disaster Management Department Changkop Chuan College Shanga Youth Red Cross member Tetan Government Aizol North College Hanikhat o Disaster Management and Rehabilitation Training and Board Saya Hehun Hipu H Lal Eng Moya RCS Chairman Commissioner and Secretary Health and Family Welfare Department Chuan Kualian Nin Hongani Training Honna Hian Kualian Pu H Lal Eng Moya Chairman RCS Mizoram chuan thu soin Red Cross Society kalphung chu Mizo nam nun phung nen ain me tak ani angin chumi ka inhoya disaster management training and board sai thei chu lom omati thu asoya zirlai te chumi dangte champuina konga thei top chhuat tu le ari grum thil alo thlen huna po Red Cross Society thubon ang taka mani in phata midangte ta na champui tu ni tum turin acha Red Cross atel chu rongbol na ro pui tak ani ti shereng tura fuin midang te ta na in nga na tlak ni tule training chu lok thak taka mang cheu turin kalkhom te chu du sakna alan ngal bokani voina training board se hian college sang pathum government Aizol North College government T Roman College le government Aizol College atangin zirlai youth Red Cross member te antela kalkhom te mithiam sombik resource person te chuan disaster management le akai noi chi sang lo in ral rin dan te khotlang huwa pachiat na lo thleng thela ka invent dan te liam hing le kang mai chuak la ka invent dan te anin zir tirani Share Chief ICDS project le DPO office in Bantang Hunantify 8 Rastria Posanma man nakal zela Wain Khan Share Chief ICDS project le DPO office te chuan Share Chief Sai Liam Thang
trong China huna nom nok chi sang sang an defy ICDS project le DPO office at thok tu te hian natlang pui clean up drive of plastic waste material at public area nein hun bol hole choplai an thian fire he hun hi sir chief kho chunga WCD department at thok tu sang sang ten nen mangin mi somthum lai an thok chua kani nom nokla khom te hi LED bol ho paina huna pai ngal vek ani bok October ni som paruk thenga nei tu Russia wasan ma hi sir chief ICDS project le DPO te hian ruam man na siamin no pangtele nu nau pai te mai ba ka tle rol te thlenga elein cha apoi mozia inzir tirnan te no pang sel taka an chanlen theina na inzir tirna mai pialama khotlang ta na thil thati nan an mangani sarkar inren chem tumna dulawin friends sa norpoi hotani voin khan friends sama an economy siam chatuma inren chemna an kalpui dulawa norpui ein chanta a zirtir tu te rel khal tu te damdoi thiam le hospital staff ten nor an huai hot baka hun tam taka zirlai te point nor hi an zomani friends hian sumle paya harsan na tokin an leiba atam lutuk towa hemi siam chatum hian hmala in pipuita na ham chan an pek chin tam tak ti top tumania hei wang hian mani lokhan an prime minister Francois Bayrou po ban ni in prime minister thar Sebastian Lecornu po in harsan na atok zuile ta ani voina norna hian mi nuai riat vel antel niangai ania norna hi alian chhauna sadon ni in alangani UPSC Challenge Inter College Quiz Competition chu nizana khan honchanani nizan khan MSU bot se UPSC Challenge Inter College Quiz chu Ignite Studio khatla aizola honna nei ania zanin hian quiz nei ngal tur ni in intisiak masalama Government Johnson College Pachunga University College le Government Mamit College te anin elanga intisiak dotlea hian Government Serchip College Government Aizol College le Government Zirtiri Residential Science College te anin el thungdon ani CSS employee te chungchang CM hova rel ni in YRC employee ten an thuan ngai chang Wain Chanu Khan Chief Minister hava meeting in CSS employees te chungchang an rela he meeting thuchuak ngai chang hian CSS employees engemozat foklena Youth Recreation Center an pungkhoma khosang sanga po an pung khom bokani he thubot seila hian CM hova thurel kan cheman lawani Ombudsman atan silal thanmoya lalut don naktuk chamhadar som pakhat hian pusilal thanmoi chu Govnorin Mizoram Ombudsman atan alulut dona sombik te antelang tizong chu chanchin thar kan pon theide chu ani